Tia my MC or my Rich Minister, why a four, that is all the dinner for. Never put in your mom, and say, Abusua after say mrantie we a year sa eniamon ho sem we ehyehyem konwa ekeka nsem kese se omode omo ntena ho e ma yemfa santini endi MC ewo asante mampon no a omo hyehyem konwa say party ni oman abusua kurura da sebre osai bonsu a ono na ye ohen kese ewo asante mampon akasa na okan no kyeremu se ose asante mampon asante man enye party bia dia momenkoti ohene ebra na ode afutuo ma NDC empenifo a omkopie mu e mampon ahemfie no we na broni se improm empofiri mu anso so de nananu mudini ma won makwa ba efe won di buwa mai won maba won mo anim samsamu a asi mampon enura enura achi achiame kasa ma womunti pain se mampon mine ene asante mine ufa amamere so ufa broni mero enye Ghana party biadia okasa womo anim se womo nana mi sha manyini your independence ba na me work for secondary school Prempeh College tini anyini niema fa na yeti ase okasa ni empanifo di anim o mhwe bi e frɛ no government tini niema fa na yeti ase achire ni anyame be kire me a meet ba ko mo he otwi lampo ama no so o sa betina party ba ko ano woni kofo obedane president okasa sa me nso no obi anim ni isusa we actually don't some constitutional ban ye de man ye no hwi nim 57 constitution actually say party be an association be of like-minded persons on before nearby Ghana government no or go that time no business government yampa kuru no o man no asho o musa so o mudia okasa governance of kuru no na sha wo musa na se nipa wo kuru ni ade na se we dia party we dia we kola tisa ono amu buru ni na no di so no antwere no sa ebisa amamre entisa na ya to aso a constitution bebire aba na na mu oduru pa any 1960 dia no Kwame Nkrumah dane bibia no yi abrochire o ma panyini Queen Elizabeth ifri Ghana so na ye republic okasa ifri wa asesa asoja for so atutu mo mpini mo ani ma wi anhye mo mpini mo ani mi twane tietia ato aso mo nyina mo nhwa mo nim ni asi wa ha o man no enye party bi political bi e friend association e friend political party bi a okasa me ne mo ni e nyina aka bomu a na ye Ghana man na ye dia aban baba oboko we baba oboko ye di etim ho anunti mensra de ba me kasa kire mu ye na nanu ye bre ho munim bra me na ma me bre ana nanu obu ho me show nu a dakrope me so kwa no mo nam ta ade ntira se no ma no be enra no wo fa asise sunsun nu ba na mu otimi frɛ NDC party members ni mo ko nyema esisi wo ho no enye fe eti asese me wira ko
se bra ye brain nyina 20 many years matra konya so ya bre ne yetimanya sa to minister chai party kase mienu e wo Ghana ha ufa ba bia o mpanifo eda no obia di buo ma me ebisam sum di buo ma wo masuma ban na no be fa me se brafie osuma che be som okasa mi bonkum nifa manya mpanifo so bia mo wo fa apa na se mbuza se ufi da kraba da be chip eso ba no be hwe mani mu asa ne me na me ya me na nti mu huni enso obuo me wo ma mu nyina nti me nan da crotches mu de obi si me crotch no wa enfa se da bi esem ba fie be so e be kokuru mu kura meba sani ebu mai sani etena ma so kasa na bibi kakra be kwa akwa yire hu ni ayo no obi si me bu afu profo ye taxi bi WhatsApp de breme da pam na mhwe ye me wi la ko ye NDC party members bi yes wa mo eye adwuma ni abefram se ye wura ye pese kwashia da be ya na se me da be ye zongo gota agbo no be boy se na da bia kan na me ho de me ni mo yo but what dey me hwe ni ta bi hwe sa de na WhatsApp no a acrophobia so na boabo nkonwa no nkonwa efiri mo am office abi se mo na mutum botom toy ni dia 60 ye dia go ye hwie petrol aguso apamatis ni ahye no o shi ni wi na je Ghana government bibia buy bibia wa hye wo mo ho abiro ko ayanim gu ase mama kasa me pese ebisi bio me wo fa ase afremo woni mo akasa ehsha wa ya mamu no wo ma yes free NDC no me kasa muntu wo mfo na wo mo nkoso da mmara ode ama wo mo nyo ekira anyesa ye be piti ho na yeso akyem se tu mi ni kuro ni nyina ye dia ekutae kasa ehon faso no se kasa mi bi e WhatsApp no na ade ne ma we hunti man to aso achi mo ha na me na nanu bia ba se eh wuti asem o kan wo obi kan ye Safri de asantifo kokora manzongo ho asantifo kokora enye we Odi ka ba ka sa kire me nam se da bi me nyini se obi akasa na ye asanteman mu hade kasa aham ko anu enkure so machini me de na no machini machini majuma mi ye university e ma mi chini ba bia ni wa boso am nko ya hanko ana ba wonya sarkin zonko wonya we wa wonya amura hene wa wonya we wa wonya wa ni nyira di buoma Zonko hene ne wo hoi battle no me bo no but we dey one more battle me na panyin no battle no one mo fa na wo ya kan ho asem nyina kire me call ya me what for me bam se twen me na call na so kan me friend papa say we are tra konya isi me friend papa nyese wanyini che me kasa manyini in age 86 fe na me call 87 Minsha. As a pointy, my friend, papa. I would dare Chamuko. Me told me suffer me ma if it had been. kasa What in an see? Me no one but a conference room. Don't hear me and son.
Yedi nkomo mi di buo ma wo mo. Nyina mo ya mamponfo. Sani amade hye ehemfo te ha. Ya mamponfo. Ya pese mu. Na de ti na nipa kakra bi. Ya pese ya kakaka yetiri bom. Womo ye de be no ma ya mama mpon ma se ga o ma ni nyina bo ma jo nko ni to de be no ma ya ma wo Okasa ye ma fa me yo nya mo party mpanifo na mudi machi wo se da bi woni chiame tractor na ba no a minim se friend tractor kaka eye kwane free university ekoba bia water wash ehwe wu gina ho wo se wa baso misisi afei na me da form se me am me ho de ne cheo baso misisi efe ahu ni fa mo ya party ni mpanifo executive wa Okasa mu se mo ya mpanifo mo ni mpanifo amwo ha mo mpanifo da musoro kuma sesa da musoro won kan minim wo mo chem mo amu huni first time ye new president wo share National House of Chiefs standing committee president regional house is 15 nyina yakoshia plus your president na de Okasa who ni esi wo omfa ebuo amamia ko baka se me so na me nkasa who ni esi ye adentra na se nipa kakra bi se arrange so she already am friends press ready buru as again the abam abona se mo that's almost said na mo party mpanifo musuro wo Okasa musuro wo mo bi antimi nya mo hwe mo ni mpanifo anyafe aya nim buase Okasa enra ne nra chi asemi si ye na ye ni amampon ye de hye ba ko wo fra sam na dwumam sika a wanya wose mi da mi fa nkwa abontere wo de ba fie be hwe dan kakraka wosi ya ma ba nya no nko a bi si ha mo hu asan ono ani kurumbehwe police depot na ada ye ni eba sei o ma panyini ba mahama kwa man so amaye we MP aswase ya man so minister of interior no madam for ho wa okona ba was be fra meba obedu ya de asan so nya hwem so that be function in here akọ enema ya totro nkrata so pese kan ye nya fanko men sai krata me fanko office nkran ujina TV so me so bie na muye wadane ha passport office wadane ha records office wadane original status ni nyina ya de ebuo ma konyen nyina na nipa kakra bi pese ese no krata do kwa ntwe o men koda nani eda me dane table so na ya de ano na aka we ni egusu ni eka o radio sinu ba bia mampo dini asore Pia samle na asore no aso na FM for sukuta another photo
Asante Mampono and Crawford Nam Street, you are yashing. I'm the chat to what said party. Yamun Kwamudia. Okasa. Yinadia. Montimoni, we am penny for Modano, Namusheni ye, mammy. Yeah. Necessarily, I'm off as a catcher of Wahimano. All my ideas are 7 to be more than you cry. Ah, Barbon, Tina called Red News, I call baby. So I'm more of the BM said that my china. Ma omum fan Yago. Ma omum fan Yago. Okasa. Pet traba warfare be a Asante Maya, yes, Okasa. Guyen in any mossy. Asam, we mean Trim Costly. Titiano, Munina, Moya, me mampon, at this year. Penny for me, no matter. Why? Oh, yeah, when the president. My fuck up, my fuck up. A lot of them are hooligans.